Socio College of Engineering Karnataka gi 2021-22 gi oina admission hausari. Karnataka government na sakhang bagaloinina AICTE amadi UGC New Delhi na su sakhang laba college asi Visvesvaraya Technological University Belagavi affiliate toba college ni. Akuba marol gi damag Imphal gi Y Academy da contact tobiu natraga mobile number 8730925131 natraga 8904616171 da contact tobiu. Saraswati Charitable Trust, BSc Forensic Science, BE Cybercrime Security, Diploma in Pharmacy, BSc Medical Laboratory Technology, BSc Radio Imaging Technology, BSc Operation Theatre Technology, Diploma in MLT, RIT, ODT, Dialysis, Tamnabagidamak, Manipuri Mapanda, Chatrabasu Yaragani. Manipur University da affiliate Tauduna, Pharmacy Council of India, Amadi, Ministry of HRD, New Delhi approved Tauraba, 100% job oriented Oiraba, Saraswati Charitable Trust Pangaida, course sing English ngani kun mathoi kunithoi gi session da tamna bagi damak admission hojare hen akupamol gi damak contact tobiu Saraswati Charitable Trust Pangai 9856575163 natraga 9402233554 LX Sublimation Pauna Bazaar Imphal JMG Shopping Complex first floor Mafam asida mug printing, cover printing, t-shirt, keychain, photo frame, sublimation ki pot khuding mug wholesale da pangbigani. Items available are mug printing, cover printing, t-shirt, keychain, photo frame. All the mentioned items will be available at wholesale rate in LX Sublimation. Hello everyone, this is Miraj Sakori. A very good evening to one and all. Welcome to Manipur Dialogue Mami TV. Manipur Dialogue ni kabi ba Manipur miyambu taram lokchari amsuga kundu bochari. Ngasi Manipur Dialogue khana nabagi damang pujari if topic asi state of Manipuri Bhavans haibasini ekoi gi Manipuri singi oina India gi tonga tonga city singda maro mafam singda ekoi gi Manipuri singda ekoi gi leifam lekfam chafam pothafam oina ekoi bhavan je yamna moru oiba mafam amaka oina sengba sagatuna lakpani masi India gi tonga tonga moru oiba city singda ekoi Manipuri gi bhavan sing leiri haiba bhavan sing asi matau koram leiri bage amasung ekoi Manipuri miyamna bhavan sing asita leiri khudong chaba sing asi lobagi batu khudong chaba du leiri bra amasung ekoi bhavan sing asi ki chokka thorang gi fibum kamaina leiri haibana chingba tonga tonga ba aspect sing da khana dem gi damak Manipur Dialogue online studio da election don lebi base taram nokshe ga musu kai khunu bochari aham bada koi pabung posongum sonamani socio political commentator koi pabung sonamani taram nokshe musu kai khunu bochari. Thank you very much. Doina tamo heights ATHOUBA MEETEI journalist ni koi tamo je Delhi da based journalist am khakni and also koi Delhi da leiba Manipuri singi welfare gi damakta koi change chongja masak lai misha am khakni tamo je taram nokchari kai khunu bochari. Also joining us CH THANGAMBA MEETEI President Shillong Manipur Student Union koi Shillong Manipur Student Union gi president when thobu biriba THANGAMBA bu taram nokchari am kai khunu bochari. Thank you very much for joining us and welcome to Manipur Dialogue Mami TV. Han bazidi ekoi pong sonamani da laksage pong ji pong gi professional career gi sang up span si da ekoi India gi tonga tonga nomor city sing da best tawdana ekoi posting tar dana ai masida ekoi mayam ji gi oi experience am khak yam chawna lebi bam sak makak oi bitana tana ekoi Manipuri singi hai mafam da pabung leini matamda Manipuri singi oina Manipuri singi interest yam chawna work to birama bisa makakni and also matang sida ekoi pabung na Shillong da leiba ekoi Manipur gi Rajbari haraga thangnari ba mafam amasung Delhi gi Tikenrajit house amadi Manipur Bhavan gi matang da yamna thojoi dong su khangbi bisa makakni pabung da lakchening baje ahan baje overall oina yengo matamda ekoi Manipur gi Bhavan ji India gi karam city sing da mapung oina lei
अदुगा हाइबा भवन सिंगसिगी हजिक लेरिबा मागी स्टेट से करी फिल्म द लई करी कंडीशन द लई ना थंबी बे को अउं साउंड चेक करो मेरा ngasi thodokhana ko program se shinbiriba mami tv amadi my staff ma'am pun pa ina nolukna ne kramjeri ko yam thagachei mase Manipur Bhavan haibe se ayamba Shillong de dilani soidana Calcutta gumba Delhi gumba Mumbai gumba khige Vellore CMC Vellore manakta leiba kotpa de atishu tawri haidana tai ai ta sengna te dire ai ujedri aina ubakar de haijage akoina bhavan na thammi base mase yamna artha yam leiba jane bhavan na leiba se mayam mipum punumak Manipur de chakhiba VIP VVIP VIP adigi IP NP asu mamiyo mayam se category se government na sum moina khaido ko officially natte government gi the deputation the labor DRC commissioner or resident commissioner mokoi sina or VIP gi sit jaw the slip jaw the leiba ya daba adi moi sit phangdaba for example satra mayam chali satra mayam ge mawa pa yam later later mayam koi ge peruk jonba hangam jonba injana pi jonba macha sing se Mumbai gumba Delhi gumba Shillong gumba government se to se koi mun khange adu government ge agency wina ladiba DRC amadi resident commissioner moi sing chena thawa sadaba or sit pi daba or masi yamna toina thokpa se koi yamna tai masi yam laibik thibani Manipur Bhavan haiba tarabadi it belongs to everybody irrespective of caste creed religion and his status chumi VIP sing governor lakpada se example SP Patel mark the governor gi my room money ADC ga governor ge thammi permanent hoina CM gi my private secretary or OSD chapa khotpatan jada kenogi koige moi tamakta room ani thammi Delhi da DRC gi room money my office ka my gi leinaba ka ani do book tawgre madi gi resident commissioner gi room mahum mama book tawgre adi ati su thok macha tawba mayam punamuk to adu jum leitabani na Delhi gi SP Patel mark the pi adu the remaining say hardly 10 to 12 say VIP ga to na moina khalle Moni categorize moni to human being that there is no such word called VIP or IP or P. Everybody is equal, having the equal rights. Manipur Bhavanda. Adu mahoina yam thawasa daba even taken rigid ke house the chale Delhi da. Adu bokse kaya thawasa daba moi de PB daba se yam toina thoi problem se masi yam tu mase haju palible lenga ta ko haijabana chade mase hana palamba sing sinam Mukoina students sing dai mawalo de moise kadora ge moi ma angang atini tawrunu kolunu haibege wakanda mama mapa la kusin ge thawasa bide or ko ye thabak macha masu tawbo khoto mio sing lak pa khoto sing se hannabo moni jeng bide haibes was complaints innumerable complaint masing neither ba complain I hope every Manipur citizen tabiri wa punamak loina mase ubinam gre khangre Chief Minister ki driver chalabati special gari piba adu my liaison officer ka thamba driver du ki tamakta adu mark se pura medical treatment or my kai then chatpa ko maram de adige Manipur ki telephone torpani na moi tawdaba yadi do lejita ba satramna nomutin dang tung lena lejage haiba se moi ka tha de adigi adele ba DRC au guma amma masingchina mi sing se khara kauning du thawa sadum ai example lampi jage kaya mi sing se satra ati great sing the kari thong with amte jemge ISP Patel mark the chahi ani rom mamang da just to have a look I am the directory du umta gi yenge akoi IPS officers mesta lei matar Nagaland police ki guest house ta koi lei we are quite comfortable in my previous state kan ta du umta ni yenge Manipur Bhavan se mayam ngang risu chumre chumdabre yenge chali ai VIP amuge seat pura chali yenge haidana chalga tobo de seat to pevire ai adu le number DRC lady officer police officer am le rame
aina numi humni se ngai ba mak se kolon toge just to thank her aha mada ma thabak chilian pidre ai unaba makpu manguden kishu nige do natte simply to extend my gratitude just as a courtesy uniform fraternity ni haidana numit second day su ma muthabuk chilian ma pidre third day de su mai bu pidra how big that lady police officer Manipur police kindly listen to me adumaina akoi da she was SP and I was above her adu so mahairage adumani tawno bahone aduidi satra gumba ateti lakpa gumba de kari thawas sagatge I don't claim that I belong to the very elite category natte but definitely we were also holding a post we are working as additional secretary in other state I was a senior SP aina numi humnium the column toge just to say that thank you ma'am and hige to but she managed not to give me that interview aduidi ati de kari thong wedege adigi ai khalle numi humni matungda manamu arrange taru ate to the thaidu I said no I'm not going to stay your house let me go to some other state and khudakta chala in chakki anyway asigu masidi angak pada thokani thoi adu manipur taki chakhi ba mi sing shibu chief minister gi certificate or ma ki che lo rechapras mi kaya CM the changadege minister kaya digi che puro chakeda and why this tradition and why this compulsion masilehen basic karigino that means manipur the libe manipuri singche first grade manipuri second grade manipuri third grade okay manipuri fourth grade last group haiba akoi nohin manipur sarkar na rain to makha de tawri se khangderga lenga ki makok lenga puriyo mayam pudum tabiyo is it the proper way or is it the way that the other DRC and the RC they are running Manipur Bhavan even Kashilitwa driver and Khanbiri though he is equal important to the VIP Diksao Lamo Nadana Kudung Chadran Chaki Vijay Kari Mohde Sit Piroidana Chumi Honorable Chief Minister Mane go the no Mahibigi Kariana Haige do Maxi Apollo Hospital get 6th floor the VIP my room the later may just courtesy call to one in the leader laying a chat and contoy Madumana Engo the Kari Haige Tamo a plan number Tauri a Manipur gi taken rigid house 7-story or in a Shanaba e Toge Miami accommodation to and rights Madiyam Apopani Sir Lena Tobu Natter the Athena Tobu the cat Torora Hyber to the Chief Minister Masama the Sikandagi and with the Takpiki Akuna Yam and Shin Tawi Aduna Asina Delhi Watani God is the same thing God is the same thing Shillong the Ajibo Latri Shillong the Akui Icha sing students Manipur gi Bhavan gi area the Mina Muloksan gi among Handui me unauthorized me whom Todana Jibosu lady Karman Manipur government must moist eviction Togani Kotkin Adisa Jobo problem but a good sign a good improvement has taken place Kari Oye Habida Honorable Chief Minister now Mana Shillongi red lead areas Manipur Bhavan Sabagi Mana plan Toriba Revenue Department Mana 91 lakhs a few thousands asi hane pending letter Manipur Bhavan Sabagi Yadana Liba Mana Tarukpa no former Chief Minister no former government had ever initiated no taken Madam di loina mai nungai punamutu loina matam len gharga loina topani yes Governor SS Sidhu okay colon tawi mangode okay yamkan tai mangode yamkan hai okay Chief Minister Manipur da okay 24/6/8 okay Chief Minister Manipur da okay mangode request matawi madi Governor Manipur da su okay namuk same 2008 38 May da okay mangoda request makone thai okay jenghalli okay gi jumma se Manipur Bhavan gi changbham Manipur gi tauriba phim makoi gi tadra mangna leiriba akoni jenghanjei adigi karmaina khoi gi ipai pu haktang dagi lerakpa sumaina lammayam leiriba mangna leiriba si satra mayam na ngak na thamiba I thank the Shillong Manipuri Student Union tauriba si ipai pu na thamamba si ko ining dang thamamba si jum macha sibu hanne jengbite
I SSC do the request imana Manipur head of the state, I mean the governor, and head of the government, chief minister, and other paraphernalia. Lakani Shillong Pinewood Hotel, the Legani, very costly hotel, the Lupalising Tara into Pigani Hotel, Polo the Chekani, no angle Legane, drink, dance, and dine, Tauraga, office meeting her Taura Chekani. Akoi Ima, Kapna Lady Ima say, Masibum Tani Shembi Une copy at SSC Duna, Man Arkani, my subter, my secretary Orma. IS officer Nimai Sap the Mount the High Hishuan ACM Nagani, Sito Dubaya Day, hide the money initiative Karlobi he, Adu Karakrati Logum Litawi. As the young view Aina Hajeri say, young view Nagaland the lady ba, Sigi state government sina, money state government, the money Shariba, Jum Anu, Muntari young view, Madigan Makada, money community hold the 4-story building. Shariba, young woman community hall के 4-story building नीचे मैम के छात्र मैम लेने बा मतलब मैम वो ये खुंदे लाको मैम पुर मुक्त VIP दा पंगदरसु सिगे 4-story building सिगा मोने शान बा मोने शार के थम्बी जब तरी young view सरकार ना तो अको इधर लेना 1947 दगी मीना 1963 1st December the state पंगगा चाहिए मंगा तारे मतुंग दे शिलोंग में लाइम कया फजन लोग रिबलम नो I say me Kenny, Mamina, they are really far-sighted. Aduna, Mata Wupunamak, I now sing, it's just in Yauri, Monisukari problem, Habido, Torkani, Akwe Hajige, the Mokui was so Mutali Tagisi, I beg your first round, Tamji Miras. Thank you. Okay, Yam Noise, Yam make saying like Pahunga Tambivaze, Manipuki, like Baban, Mayamzi, Manunda, Yam Namu, Baban, Ani Haitare. Delhi Manipur Bhavans Delhi chicken house Manipur Bhavan any Kaklevani Masiki or Beshu Yampana Fazana Navy Shillong the labor 1947 the lady had about Equibari Manipur house Masiki Pilongi Matangosia making a tambi Makala Bomulake Matanzi with a motor with the luxury motor with the luxury was in say Pavung Havigi Pavong Sonamani Haikiva Manipur labor Bhavan Manipur Bhavan Amasung chicken house say Manipuri sing Manipuri Miam the Maroina commoners Miam that lie of Miamna Mother the labors with them to Lapa, to the Taving Kangi Lapa, Nala, even me sing dinner. I must say, she's in the Pangivra, and not going to say VIP singi guest house or a question. Manipur Bhavan labor, people say, come in the Tambi. Miras Pavung Sonamani Yam Riksum Manipur music labor, the labor Manipur Yuangi, by the film, what the Tabak riba, using attitude, Makoina, Lakpa, Manipur, the Lakpa, using Baban de approach a woman, the Karam treat or have a Pabung, some Lapa, mark you experience, some give Duna Henna, as an American attack. The Segna, a Koisu, hand by the little Lakmat and then Sidagi, Kun Manga. Yum the Gimapan Torpumatam, the Equida, Hogibu Wakalzi. Manipur Bhavan I was a Quigini, Manipur, the Gilapas, Hatra Singh, the Giko, Gumbale from Sapam, Tumpam, Lake the Bamiam, Satra Singh, they never mapamne and a Kalaga lie. Aduga, the Lio Matunga di Bhavanze, he, the Lidalago, Matunsahi, and Yumpaba, Lambi de Sapomatam, Manipur Bhavan is the Lation in Hibanatana. Manung the Sangaga, Ishad Akiva Pawan, but Madam the Adudiki had Toropomis in jail. MLA Masama Susing, Opsagi Masama Susing, Manaba Kangas and a Basing La Passing Gina, Manipur, the Gimoi Bavangi Gari to overlay, the Gimasagi Gari, Amator, Wakan, the Manipur Bavanzi Satra Singi Manipur Piggy, common men singing and a Kalamba do most the officers in Yuramale, MLA Mantris in Yuramale have a Adugumba, Kanomaka Ishada, Tizalu, the Bagi Havatare. Adu Ibon Tokodita saying Haragadi. The leader laga a photo bungam liba, MLA Masa, Mantri Masa, officers Masa, Makoi the hotel, the lega, a photo bungam living. The saying the Manipur Bhavan Haragadi is a Pavuna Tapikiba, Ana Yekilapa, Satra Singing Janabagilapa, Masagi, a photo bungam daba, Tanga.
cái tamu thu bagi voice se audible oidre lakpa view sing the priority piraga Manipur gi lakpa puja sing jibu aduga high river kanu sing si kanu gi bhavan da lai staff sing si ayam manasu ayam na ka na sheli kanu ur bu afam na sade sama gi almost 80-85% ji swai da lai bani sing Haryana masa sing UP masa sing the top states in aduna moidi just they feel they are doing their job for money adu baban jide lage baban jide ki mating logina live because it's not about one day or one night koi upai sulai liter dana delhi da lak paise ana bagi laing balak paise mayu ko jon thomo ga lai masa gi lejeba sampati puno mo jon thomo ga lai ni masa masu mingchen gi lai si lejeba sampati pangal sakti puthok tana kadai da masa si bu mamang kamane sakor han ga da gi kariya fa step kariya fa masa gi tungi o sem ba ya ga da gi khamna lai ba adu ba misam praja sing dina phambum thokpa hak sing ado अखोगी मसीगी ओनबदा मिसे पाबुंग ताकि की वीआईपी सिंगी वीवीआईपी सिंगी अदगी मखोगी खंगना सानाबा मंत्री सिंगी मखोगी कनो ओइना होल तोफम ओइना ngasi su adumak leiri haibada ai haiman bathoen thamjai yam numai yam marik chumna yam phajana thabi gre koi tamon thabi baje amakha da round among makha ta khanna bagi ta da logjage manang je koi thangamba MEETEI president koi Shillong Manipur student union da mulak jage thangamba da lakchaning baje koi ngata pabung na thambi ki bada SMSU Shillong Manipur student union da yam chawbu thudang ama lodana ai Manipur house kallaga lakpani aduga masida land encroach tawba khotpagi wafam kaya marum amzu ai ta ki balai ado matang sida hojiki ai Manipur ki chief minister na Manipur house phadana saragani haiba wafam thamgre amasung lamji Manipur ki oini accurate tawraga thamme haiba wafam amzu leire matang sigi oiba ai samlapa wari se haibetang ai Shillong Manipur student union ki president thangambada ki terminus makta da MEETEI TV bu sumba khoi sakotpa thorangi development gi aspects da ubirakpagi public mayam gi domain da tahanba phangba si amna laibak phabani khurumjari mayam bu makta da khoi gi Shillong Manipur students union na lawrakliba initiative asi kuire mamang decades mayam dagi aduga khoi gi Shillong Manipuri khoi gi Manipur house hai tare Manipur Bhavan natraga Manipuri Rasbari asi atopa Manipur house ma Bhavan ga yamna khenai magi causes aduga magi asagi lairiba living style yamna thina khenagre samna habda khoi gi lamje hauje recent development da khoi honorable CM na habire khoi gi Manipur house is saragani haina adu thabak oina onthokpirakani thuna khoi thajai adugi mamang history da khoi lam asi yamna khara chauna lerami khoi CM na khoi honorable CM na su 1.90 something acres na habire adubu mamang dadi khoi gi Shillong Manipuri gi khoi student union gi lejaba khara record tadi lam asi khara chauna lerami adubu ngasai gi leirakhiba mamang gi khoi gi government singna khoi gi VIP anatraga khoi leaders mayamna ta daba haigadra natragana khoi thabak onthokpada khara labs oigibara adudi mogi khoi dombagi side ojare adubu aziki leiriba lamasi khara makhaidi khoi mangkhraba haibagi khoi yamna nuaijadi adubu pikara chawgara project CM na khoi honorable CM na jechang puthokpidana paisa khoi leiramba khoi revenue mayam adu khoi clear tobidana fencing adu khoi hanna leiramba fencing dagi adum chap manana hajidum leiri fencing asi lately 2008 da fencing tawgibani 2008 da fencing tawra matungda sagi lam asi tasengna hairagadi mangma makti natte sagi Meghalaya government da leiramba chang revenue thigdaba mayam adu sagi Manipur puthokpa ngamdabanina aduguma chang andu leitabani ngasagi aduguma labs mayam leibuduna ngasagi chap chaba Manipur government na oire haiba che edu phangdabani adubu recently development da phange CM honorable CM na haibire yangalaba phabani adubu ngasigi leiriba akhoi Manipur house Shillong dadi atopa dungna leiriba Manipur Bhavan asiga yamna problem jam khenai cheda akhoi tenants khara leiri tenants mari gumba leiri adu akhoi moi the stay order toraga leibani haibagi record chu leijai adu mathak tu da sagi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯌꯔꯇꯦꯀꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯍꯥꯗꯨꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯕꯍꯥꯗꯨꯔꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤ ꯂꯦꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯀꯩꯅꯣꯗ COVID-19 2021 somewhere around 2020 swaida mogi contract basis ta hapakpani hai adubu chapchabadi akoisu khangjadre kaingi ngasai government gi order ama kemta adugumba gi kemta leite adubu ngasai gi leiriba akoigi VIP gi culture habdisu Manipur Bhavans Shillong dani leijade satra gi guest house adagi hostel karikara amat leijade khosida leiba abu Shillong Manipur students union gi ka ani khak leijai ka ani asi akoigi tompokna pibirambani akoigi home home minister 1986 da akoi official letter ama Shillong Manipur student union gi ka oina officially oina pibirami adugi mamang da su Manipur house ati leire matung da sagi 1986 tugi official letter pairaga koi habji podum leibudi adubu sagi Shillong Manipur students union na tawraiba activities sing asi akoigi anaba yengba lakpa satra gi emission lakpa satra gi hostel phangdaba adugi mathaktuda akoigi police na phara gumba adagi mi phunare gumba sumba singje akoi student union na noinamak asi bawta yenga lai aduga mamang da su akoina government da su haijaki smile leire smile Manipur house is sabiu hopiu adagi di khoi compare to sing da khoi Nagaland house leiri Assam house leiri Tripura Kestil leiri moigi yengma matam da khoi Manipur house di yamna thina khoi to the lowest level da leire khoi haijagi aduga lastly da khoi saigi khoi honorable CM na khoi Manipur house sarani habadu yamna khoi union appreciate tawjai khoi mamang da su list khara ma akoigi Manipur house da leidya daba pocheng singkhra koi thamina ba su koi mention tawjaki mamang da su koi nahan da su ngarang la nahan da su koi khabar da hapsegi list out khara tawraga government na koi yang kan adu mathaje ya hama ching thamje okay thangamba da makha ta lakchani muje hujuji ekoi Shillong gi leiriba Manipur house si Manipuri sing ekoi student sing lak pa matam da leifam chafam matik chana leira ko phom oirebra hujuji gi condition de kamai lei Asyamna laibak thibani madugi question do yamba kaino di satra laaga laibam masi government na jagana sida laiba khoi official caretaker haibetare masina karimte entertainment tawde khoi khaktana Shillong Manipur students khaktani tawriba moina laibam kaida laigani hostel laiba phangdaba koina chalaga thiruni rent laiba phangdaba koina chalaga moida help tawi even financial matters bo koina student union gi side gi moida financial matters bo koina help tawi adugi Satra laibam gi akoigi hostel gumba Manipur house adi adugi facility ngasi bok leite haina thaje aduga akoigi satra any akoigi important laiba aduga akoigi emergency lek ta agde akoina student union gi ka ajida pick pra chawbra aduda akoi thare hipra atra adjust tawa hipra akoina ma adjust tawraga ngasi bok lai haje okay ayam nungai je aroi boina thangamba da hangding baje hauji ki oina Shillong da leiriba Manipuri gi population si kayamuk yamna lei aduga aikogi Manipuri gi students singi masing jina chaw kayamuk lei akoigi mamang da kuire survey amuk tawjaki aduda satra se meeting macha khakna tabida akoigi Manipur whole tribal include tawraga koi somewhere around 4000 something bokti satra leirangani koi thaje ngasi bokta adubu COVID-19 issue leibidagi khara madi hanagre amadu latest koi record survey tawjadri adu mathangda akoigi ahan akoigi thabak tawra lakpa migrant workers seda akoigi daily wages gumba leiri moi gumba su adum akoi around somewhere around 2000 something side le ngani thaj okay am nungai je thank you so much mathangi round dong khata na nei na bagi ta jalojage apong dong laksege apong da laksaning baje hojik leiriba baban gi state se hojik condition de ko komade nei na re lei film si da karamba ahungba mo porpata ka leire haibaduni Delhi da so dumangai aikogi Nagaland house ta Nagaland gi student mayam sing aikogi chapam thongpam any meeting ama to mata na pham da to gi to mak mami ta adu Manipur gi leiba aikogi secondary house boy ro Manipur Bhavan boy ro hayo mafum sing asida student activity mumba aje satra sing gi mafam ji ikak phangda gi mami adu ta badong na thengnei amatang asida ni aikoi ngasai tamo thau na chu thambi gi ba paung na chu thambi gi ba aikoi gi gi oibra haibagi question jeni pong sonamani matang sida pong dalak jening baje aikoi gi baban sing ji gi sengba sagat pagi matang sida amasung aikoi gi baban sing gi working model je kamai ohen ba machangi haibaduni
pong de laksin Miras, Manipur Bhavan or Manipur Guest House, Hining with the Hirisano. Masi Manipur gi ambassador ne, Maxi. Manipur di Chakiva, Mayam Punamak, Akwe Chris Natakpigi. Manipur de Lako, Punamak Chingmi, Tame, Mayang Kante, Amak Manipur citizen, Haibada. Masi Moy Mayam Singe Awana, Punamak, say example, foreign countries, the Okoya ambassador lady, high commissioner lady. Any Indian citizen or other tabak toba awana taba ana awana de chingner kotpa mango de shen liriktana mango de ma mapan chipung amoktaba India da halakpung amdaba kudung chadaba magse jeng bagi tamakta kudung chadaba se shop tobi tamakta leriba ambassador ne ambassador se he is a high commissioner or ambassador ne adum haina Manipur de chakhiba DRC or resident commissioner Haibase, they should not consider themselves that they're too big. They are only for the VIP's duty or VIP. If they look after well, then my service is safe. Haibado, resident commissioner Saab, you are a big man. You should not misconstrue in that manner. DRC, you should not think that. Nang Delhi the lady yam chowre kolikan bigano. Any rickshaw lama kande. Koigi lepak to bon ahn khangde treatment gini khangde kodong chadna awana tabugi maming macha chanbugi chatpane khangde nangnam you are bound to provide an accommodation. You mean that you are not concerned only the VIP, so-called VIP. I am repeating, resident commissioner, you are a senior bureaucrat. I understand your position. DRC, we understand what is your role. Mayam layo puna maksibu Moi laiba awana tariba satra sing naharon ming chanba lakpa lairaba mayam laiba puna magse VIP room the piu haibanate. At least a dormitory, at least a small room with the provisions of the toilet and the bathroom. No idea paisa ni banate. Adu maski laibam thoi market right laibam thoi haise Manipur government you have ignored, you have deliberately neglected. Mamangai digi adhojik leriba lengakna chanbidana hana taurumba asigumba nattaba tauhaidaba thabak ase. I hope this present government you will amend it. Madam, we respect and we treat this present government that you are a man of justice. Poor people get government ni high reserve ko ni khanje. Yambu belor da tauriba se room tara mathoi ni thoi hen lady VIP ki room ne mu kanjhanna leigre makha da leirbudu leibham leitadana hajik amu kwai de third class ki arrangement tawdan leire manak te leiriba Meghalaya ge guest house tuna SMSU velor da kayam phajin min maintain tawi akoi gi na du leibadu kwai da nakpodo haji mukto ga ate topata mu puthokne mu hairi aduna chehi kya changani leiribu je samjan chotun dana tawdana kotana leitalara mayam singduga pidana kotana jengbibe tamakta that CMC velor ge guest house akoi semani Mumbai disu semyan akoi tai maduda I khangjadri Calcutta dasu same thing treatment aduna aina hajari se adale riba muhi Manipur Bhavan or Manipur House leri punamak mi punamak se loni equal treatment pigadabni nakoi Nakoi other deputation the lady was not for your own comfort. You are to render services to the needy people, particularly the so-called our downtrodden, our brothers. Like the letter Mayamda. No ide VIP chit poraga adung ate jingna lere ay Asia pananoba ay Calcutta de transport to vidanaba ay Guwahati de to vidanaba Delhi de leng de lainaba hay Delhi de labor staffs in Khalli when CM Man, let the other people abuse me or let them do whatever they want. I am secure because my head of the state, man, ibu phajana thammi kanankani moi mayam ge poche mayam sabge poche leibagi moi mayam da engage tawri moi mayam da flat leibagi moi ge mateng lawri lam moi personal lawi mateng lawri madigi moi ge gari mayam thabge tiles honbagi poche mayam honbagi loin it okay lone khangi adubu mit wisan na koi lei adubu noina towning mata to government na moi you can utilize their service
for your own purpose, we have no say to say. Akwai request have a humble request. Later mayam lakpada awana tabasing lai tambalai angang sing lai mama mapa sing the pibu ana yek jengbalai moi to loin room VIP room mun ni banati don't make it or so thambiu kedoge moi would discard ayam matam the tawi hai said this complaint had been coming off and on mayam puno haina shum tawi aduna haji paliba government da akoi hangachari base mashi hanegi phattabalam chak what I will call it obnoxious and despicable behavior of the government of the past government. I repeat, obnoxious and despicable behavior of the past government. Thawasumta tadaba. Aduna akoina yamna nungai tribase. Aduna tumai tobi ganu present government ni jengbiu makada kari tawi tawde haibase ngasagi DRC nupi macha numi humni bho aina kolon tauge ada lerga mapo thanks wahi the haigabada she managed not to give me the to call on her. Oh, what a wonderful that lady police officer adi date de kai thong mani honorable chief minister na handak Shillong da sagaduri haibase yamna phajei aina sumango the personal unabatan jada aina sa haije sir you do me a favor kari haige tamo aina sir Shillong da Manipuri Raspari the Tone Lady Pibum say Yamna Kaire, Mayam Punamutumba Corpus Shillong, the Milising Humari, Shatragi, Mayam Mingchen Bachatli, she Army, Air Force, Navy, BSF, ITBP, CRP, Mayam, Assam Rifle, Mayam Punamaksigi, my Manipur the Lakpo, Mayam Punamak, Kamuisha, Tumham Chabam Late, Noalaga the Chill Udari interview the Loin and North Iski headquarters of Shillong Delhi. Laga Lepakta Tumme, Shatra Singh Bharat only the Maim the Changaga, Lepakta Tumaga, no Alaga Chain Gaduri, Amtrikandi Jibune, Lenga Kimakok Mayamna. Odumanaki Icha issues in Chatlaga, one Lepakta Tumaga, no Alaga Chil, the Tabuktan, Tigadurito. What can you give to them? Nothing. Simply an accommodation where they can sleep the night. Asitanakon Hajariba. Same Sapti na haija badaman kari hai. Tamo sumain to udana jum the sake hai dana koi kan honori Shillong da akoi revenue department officer mathagri man kan honori chumi man tobud tauti hai to man officer matharmi to udana khotna 1,93,000 ge akoi ge lamsu madu sagadori revenue department ge 1947 de clear tawram daba hane government hanna jingam daba Madamdi Manipur Rasbari de Karika was a Pangadagene Hanagi government. No in a Pamidi Paisa Jom Labor Mapam Dugakta Nakuta Tingalerga Lupa Kor Manga Lakpa Amu Tingalaputa Kortara Lakpa Adu department in Atana Yengi. Shillong the Manipur Rasbahun like the Noi Karika, no the Karikan, Karim Kanaro. So you have not done it. Yeah, you have done the justice. Yam Paji Adunakun Tagachari Bisa. No she but this is no Ishon and Noibo. Ngakpiroya. Akoi mayam awana taripun Shillong them. The present chief minister na haire, Shwedana Sagani, Haidan Aina Sar Masunta Sabu, Haidan Akoi Yamkanamo the Haji. Okay. Adu Amatan Hajigi line Namtaka. Manipur Bhavans Sabai Tamakta Manipur Sarkarna Han interest Lokite. Shulu Lokite. Adugo Haji Justice KH Quigi Haji Justice Oriba ama Gahati the lady, my Mingai late on the lady, Hanama Advocate General Orame. Mana shame Tanner eviction, Toguni Kokanana Torome, Adojibo Tobungam Gidra. Justice Ahai. Adigi Justice Kutesor. Mark Aishuchatli, Aishunong Paduma Kolon Tawi. Adobo quite Hara Wopau, the Shi Hara Wopau say, Chahikia, Changna Lake Rabana, Aquina, Mashi Aquina, Mapung Parmungam Dre. Aigi Ishanupa, Aigi. Ama Hajik President Shillong Manipur Student Union Jobidi. Akoi mayam changaga notice council gidam. Akoi in hijabase, kayak chang hijabasiga. AS Luikam any Sigis Secretary na Lupa Crore Taram sanction tawi mana. Tobuti the Sonamani nang chalaga same the high view. See a quick priority to number one the Piro. Adu previous government na. Priority to only tourism to the
makoi ye sana lakkadaba lupa lakkadaba money lakkadaba department nina adumai tawna tawi aduna hetta number 1 na piraktaba aduna NEC secretary na warore mathangi da ramganing moiba NEC secretary mangoda haijabada amuk lupa crore taraga lakh mutra manga mana sanction tawna thammi lapse oirure adu revive amuk tawre asi mohina tawna government of India na thambire sibu Manipur government na akoi khudong chaba lupa crore kungal lakh mutra manga lawroi trena haiba yes asi round thamjige. Okay, thank you so much, Mamung Yam Marik Chum Nathambigre. I go Shillong also Manipur Bhavan, Delhi, the lady was sick of Tanatana. I go in Jackie Tonga from the lady Bhavan Singhi condition, Masida Karam among the Shamka Sakapagi, and I for the lady Amsung High Bhavan Singh, the lady about walking atmosphere, walking environments, people friendly over, the citizen friendly over environment over, especially when it comes to the people of Manipur. Gimatans Yam amazing at Habir, but it's a more told them like again. Tamo thong budlak chening base tamo jikse Manipur gi hana Delhi da leram baban ani sigi mathata ekoi Dwarka da baban amasu ekoi saragani habigi wafam amaka hojiksi leire masi makna ekoi gi tung tarakpada ekoi gi Manipuri mahiroi sing marwaina Delhi da masing yam bu mahiroi sing leiriba amasung Manipur gi ana leingi da mak laiba amasung thabai khang ko gi da mak tongan tongan purpose gi da mak capital city mo oibagi maru oibidu da yufam waraga lakpiri ba mayam se masida kana ba phangani hayana khanbi brain again hojik leiriba babal sing asida kari anouba ahumba puro haning bagi apamba leibi habi khanbi Miras nang jipan biki ba Delhi da Manipur government na Dwarka da anouba baban namasarani abasi SMSU Amanda to people tare it's very fortunate for us all. Adubu aina mukas we question to it's not about a Delhi da cam job baban sabang dorige. We cannot afford all the people who are coming from Manipur. Adubu duri badi daka lai si Dwarka da Manipur baban sabab Delhi da Manipur baban tara sabu na teba. Apoina daka lai pabung na sumasa hanan mayam da remind to ai khoi gi mindset system amaka koi de ladies Manipur Bhavan is how Manipur Bhavan is running. Manipur Bhavan are meant only for the officials, meant only for the relatives of officers, MLAs and the ministers. Sigi mindset sima lo thokum dakata hai Dwarka da saba yamna we appreciate, we welcome, everyone welcome it. Adu tawu de Dwarka saraga hujik laiba run to riba Manipur Bhavan run to riba every it might be in Kolkata, Shillong, Delhi, Guwahati. Same system is the run to Taragadi Dwarka da saraga zoo it won't affect, it won't give any opportunity to the deprived people who are already deprived of their rights, who are already facing various kind of the trauma, various kind of difficulties. Akoina Delhi dagi Manipur dagi Delhi da lakwa se karam to lagning. They came here at the last moment. Ana bu eraga na ana bodu sidore have the doctor salo nang Delhi natra di hingaro have the chalakpa ma adigi Manipur da mata mama da hujik khara pare mama ma passing Delhi da massaging karbe thara mi Manipur le dinang sibata re encounter da sibata re nang drug sadana mang batare nang paisa legere le ro gare Delhi da lakse dugin adu lai ba khara si moina they gave an excuse, the government officials give an excuse that we have a very limited rooms, we cannot afford all the requests. Aina thamjani ba from the request live I have been here in Delhi for 20 years. I give meet sida so far thamoi seng na Manipur gi lakpa praja ama satra ama anaba lakpa ama harau na Manipur gi leriba bhavan sida accommodate to hre makoi Manipur bhavan da leraga naraga pharaga sakre satra ma ai admission to lakpani Delhi government gi Manipur gi da mutta leriba bhavan sida ai leraga admission phangena harau na sakiba satra je ai na mapan thoda badi hai gadra I haven't met so far. Adu itara gadi Dwarka da sagera adigi nang manga sagera tara sagera adu gi sabagi value do won't have anything. Aduna apoi maru ina husigaina request of getting is the Chief Minister of Manipur understand very well how these bhavans are operating. He knows well. Since he is in opposition, tab se he came here in Delhi and he seen how the Manipur Bhavan operates. He knows. I have a simple request. Bhavan da thabak tawriba authorities sing officers sing makoi gi moral science ki hatare pabung sa tapi psychologically khujmu je kanon ka
regular briefing ko dakar le na le say you are there to serve the people, the poor students. You are not there to promote you yourself or to give a chance to grow your family, your sons, your daughters in Delhi. No le say Manipur gi upai li pedana la iba prajamyam sing satra sing ana laying balai bumi sing mayam gi seba to no gi mak lai ne koina no ji pasa pir ga thamise Manipur Delhi ba tang khabulam sida no gi mak ta koina car pidana no gi mak ta free rent pidana sarkar na for to ga thamise you people are there to serve people, our people. Masigi posima hanjin remind to buma dakar not only in Delhi, everywhere mafam ko mak ta lai ba sing in my personal experience as well. Khudi mak na birasu Delhi da re mi bhavan chapa tam da akoi ni chapa matam da satra kar sale ha ga di asmus irang ko bolai ra changan ning da bagi attitude mi mu na ga ga su unaning da bagi attitude minister ma manung da lege khang na khoi chapa matam da lai te meeting chaki ha gumba adagi minister ge engagement le chak unhalak ta su kaya ma na khoi khang na manung da ma lai khang na aduna ai gi sai paung na am sum na mari chum na sam du akoi da soi ri se baban am tham du na ti dakar le hoi baban na tham du dakar le adubu akoi gi existing leisure ba ko facilities da how could we manage kamaina maximum akoi gi utilization ta godagi mayam da masi kana basi maximum phangan gadagi hai basi som da hena focus to raga koi regular briefing hai tar official sing mokhi sigum ba ma to bosi ma kyam na tangai fade aduga dwarka da cm na has very proudly and very frankly openly declared akoi mana mamang sahi ama ki mamang da lakma tam da koi mayam ko na bam da hai Suwana Manipur Bhavans le si amna PA kona tre dwarka da suwana lam lore saba hore adigi ana layang singi ana basingi bed su thamgani ICU thamgani sata singi yam phajaba magi he has a very good plan adu plan me andu le ga ju hujik le system sida muk same run to rogadi that bhavan won't again be available for the people of Manipur. It will remain for the affluent people who can afford a very 5-star hotel. They will be given chance. Aduna koi mindset ang kak change to kong mathok tari aduna my humble request to whoever concerned lairiba Manipur gi mapanda lairiba bhavan sing jida lairiba official sing je makoi da we need to remind them you are there to serve people, not the officials, not the VIPs, but to serve the needy people of the region. Aduna ai di focus e pabung su sai thambi gi sigumba somgi ka moral science hai dari. Okay, okay. Matang sida atopo question naman hujik laiba bhavan ani hujik ahin ba saraga jo miyang gi damak hai tare koi ki Manipuri people sing common people sing jina made access to we khudong jaba pi draga de madigo opportunity to provide to draga de chama ne madu saro gi kana ba kari mata leke hadana yam e ching thambi matang sida laiba ka sing ji yam affordable over price ta koi Manipur gi lakpa mi myam ji yam affordable over price then again chaba gi matang मसीदसु फंगिबा अखोगी कैंटीन प्रोवाइड तो बिरिबसिंग असिना चाबगी प्राइस सु खरा हंदबा अमसुंग गवर्नमेंट मसाइदा सब्सिडाइज कुंबा तौबगी खुदोंग चाबम लेरगदि तौबिबागी तौहनबगी अपांबा अमसु अदम मैम न फोंदोंनबजे कोइना दम थेंगनै करी हेविनी मतंगसे yeah rightly kind of point out to it. Recently it's been around 4-5 months so laga koi pabung sonamani judili de lengjere ma koi je unabham je dili de koi lai ta bina da tiken raji bhavan je da unaje na unai na koi je sa glass mam ta ga bora plate am da moi khara puthore aduga putho matung da aina khalu si ma sil pasani chahum boram da ga ni khal ko na kaya ta ge sani pa na khai tare ai sik sa ngang duga bora duga sani pa na khai tare ji kamaina no na hang pabung degi pesa pabung enel pasani do pabung degi na tan KSP de su yaro ena du din KSP mu piro hai KSP mu su pi de hadi adu da kanu si canteen run to che ko gi ke hai tare aina sum ta sa bada monopoly hai tare su karbar to wi mong da mo mai khang asan ma sing na tender ga se ni um sum na tender to wi to do boy dum to ba li mai khang na ba ha na gi link le bu mi du na dum to ga dum run to ba aina recipe dilu aina du sa bathak pato go recipe dum thoine government gi nang kanoi ra gi makha da ran to ba restaurant man hoi privatize ore na su khalla se ka su kai ji adu go su ma recipe dum thoine recipe de adagi ado ai da lai ba nak pa da lai ba bhavan sing du ga compare to matam da di akhi gi Manipur bhavan da lai ba facility particularly as hotel hai tare sa ta puri pen
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯊꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯀꯦ ꯗꯥꯊꯧꯕ ꯁꯥꯎꯟꯗꯣ ꯑꯣꯗꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯚꯕꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯚꯕꯟꯁꯤꯡꯒ ꯀꯝꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯦꯟꯇꯤꯟꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯏꯟ ꯗ ꯁꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ रीजनेबल प्राइस है मैं उपाय लेटबी अयु चलगा मीटिंग अहन मैम लागा पुलगा मीटिंग तौले मोंद चा ग्लास चनांग दुरमा लुपा कुन लो कई हाइजनो कमाई खनाबसु याब नते अने फरे नंग लुपा कुन लो गदे ngoंद नंग रिसिप्ट पिरो नंग चा जी लुपा कुन पिया जी रिसिप्ट पिरो हाबद सार होई रिसिप्ट पीदी हाबदे अदुगी मदिक सिस्टमाइज ओइदे हाबनि अइना हाइजनिंग पॉइंट्स ओके अदुना पोट खुदी मक्ता ngसागी होय हाबी दा इखोय तमो हाबी अदुना खुगी कनोसे खुदी मक्ता हाइब तारे भवन सिदा लेरिबा कनोसिंचे रेगुलराइज तौबो अमा सिस्टमाइज तौबो मथौ दिल्ली दा मणिपुर भवन दा अखोगी रेस्टोरेंट मखादा हांबसि याम नाना अखोगी फंगजरिबा कल्चरल कुजिन मयाम से अफोर्डेबल प्राइस दा यामना हाउना नाना लूना तौबो मतम दा कदबुगी खोइ मी लाक्तन अखोइ मणिपुर भवन चलगा नु मत चाक चारु गाइबो खोइ फाउदी मरमदी मंगुंदा लेरिबा मागी कनो दो खाइ क्वालिटी दो खाइ अदगी प्राइस हारसु अदुगु अखोइना चपमुत भवन चलगा मणिपुर भवन चल मतम दन अखोइ नाकन थांगना लेबा तमिलनाडु की कैंटीन चला अखोइ चाबु चबि यस अदु अदगी नागालैंड हाउस लेबा अदुगी मतिक मकोई हॉस्पिटैलिटी है तारे अखोइ जी मणिपुरी है तारे मितई है मणिपुरी है इसा सिदा अखोइ जी हॉस्पिटैलिटी जी कनो सिमा खरा वाटपा खरा वाले है तारे हरा हराउ तौदबा हेक चंग मतम हरा हराउ तौदबा अदगी खंजे लेरिबा फैसिलिटी तमो याम लाइबक थीबदि दिल्ली दा लेरिबा महिरोइ सिंगना सिंग असिदा नॉर्थ ईस्ट की ओइना मसिंग क्वाइटली याम स्टूडेंट कम्युनिटी से कोई मणिपुर गिनी हाइदे बजे मैम पुन मोन खंग वाफम अमनी अदुबु लाइबक थीबदि मणिपुरी सिंगी महिरोइ सिंग ओइबा अखन प्रोग्राम अम सिलक मतमदा नत्रगा नॉर्थ ईस्ट को ओइबा चौबा एकोगी डिस्कशन अमा फोरम अमा एगी ओइबा मीटिंग अमा तौरक मतमदे अरुणाचल हाउस दा नत्रगा नागालैंड हाउस दा ओइना एकोई तौबगी अदुम थबकसि अदुम एकोइना ओइ मतांग से एकोइ मणिपुर भवन दा नत्रगा टिफिन भवन दा मफम पीदबरा नत्रगा फंगदबरा हाइबदि तोमान इशूसु लैये तमो थागतचरी अमसुंग मथंग से एकोइ अरोइबोइना थांगंबदा लाक्सगे थांगंबदा लाक्सनिंग बजे शिलोंग हाइबसि कसै एकोइ पोंगसनामनि हाइबिगी बदोना नॉर्थ ईस्ट की ओइनदि एकोगी कैपिटल रीजन अमकुमनि मफम सिदा एकोगी मरुइबा इवन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन दगी होरगा एकोगी तोंगान तोंगान मफम सिंगे हेडक्वार्टर सिंग इवन कॉलोनियल पेरेट दगी ओरगा लाको मफम अमनि अदुगा मफम सिदा लेरिबा एकोइ राजबारी हाइदना मणिपुरी हाउस हाइबसे मक्सो मणिपुर की पुवारी का मरी लेने याम मरुइबा वाफम मफम अमनि हाइबा मफम असि एकोगी कन्नब होनबा अमसुंग हाइबा मफम सिंग नाक सेंदना थंबदे याम चाव तोंग लोबिरिबा आई शिलोंग मणिपुर स्टूडेंट यूनियन की थौदांग सिंबदुसु थागतचरी दो हौजिक मणिपुर की चीफ मिनिस्टर की मकीदगी यामना पॉजिटिवली हाइतारे मसिदा अहेलो यिंग चंगबगा लोइना इवन मफम दो फाव चलगा हाइबा लम सिंग असि तंगदांग वाफम अमा वरोइसन अमा पुरक्तना हौजिक सेंगतनगनि हाइबि वाफम जिला खमतमदा एकोगी शिलोंग लेरिबा एकोगी स्टेक होल्डर सिगी याम मरोइबा मिसक अमोइना करी करम करम मोंग सेंगत साकत हनिमुगे अपाम बले एदुगा लेंगाक करी करी हाइबिनिंग बले अखोगी मणिपुर हाउस शिलोंग की ओइनादी लैरिबा अतोप सिंगदी थीना खेनारे अखोगी हाइबोबो अखोइना सीएमना साबीबा मतमदा अखोगी लैरिबा मर्जर एग्रीमेंट तौगिबा मफम अखोगी हजि युमजाव अमा लेंदना लैरी और तबुबुदी कंडीशन यामना टोटली डिस्ट्रक्टिव लेवल दा लेरे मसी अखोइना सीएम दा हाइजनिंगबदी थुगाइदबिदा अखोगी मागी स्ट्रक्चर सिदा नौना साबा स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर सिदा नौना साबा अदुगा सागी हौजी हौजी केयरटेकरना लेसलिबा मागी ऑफिशियल ओइबा एम्प्लॉई अमा फैमिली लेसलिसि मागी मफम चाबा रीएलोकेट तौबा मफम अमा अदुगा अतोपा टेनेंट सिंग लेरिबा स्टे ऑर्डर तौरगा लेरिबा मोइगी टेनेंट फैमिली सिंगसिसु खोगी मणिपुर हाउस तगी रीएलोकेट तौगिबा सी अमा 1 point second अखोगी थंगम क्वेश्चन अमदा हंजगे कोई लेरिबा चैलेंजिंग द कयाम कुइना लेराबनो अदुगा हाइबा केयर टेकर सिना मफम जिदा कयाम चावबा
space ama lawraga leibano haibadu kitang thambirab hoi hauski leriba caretaker si almost 10 years above laire adugi mamangda koigi caretaker ma leibirami madu mana koigi magi on will the hostel sajin question tawraga adu matungda ma transfer chakhi rana me ga adu koi kadre adu matungda caretaker lakibani lakpadi is almost 10 years above now in Manipur house adu mana zik leriba si koigi main house building koigi khabar su iramani koigi all structure ama leiba yum da magi family lady aduga agi atopadana koigi gasagi house se koi yum amma ani ahum mari haitare yum mari sida union gi ka ani ma lejari ka macha ani ma lejari aduga atopa tenen ga share taw leibani aduga khara chathoga mu koigi board koigi fencing manakta koigi family amma su leiri nakanda family ani ma su leiri adugi matungda mu masagi Bahadur haina leriba koigi Manipur tangkul macha ama su leiri recently koigi si myam si nakan no leiraga masagi main house building je koina haijabani si museum ona thamba historical facts mayam je koigi Manipur ga masagi leiba sentiment mayam je mangraga history leitraba museum ona thoani ba Manipur da ajik Shillong si yamna koigi historical facts da yamna chawna thamba yaba mafamni aduna koi museum oina historical facts mayam si koina alive na thamba tare government thambi adu mathaktu da koigi mangi ba mayam da mangse rasu ajik leiba fencing leiba asi luna nana public domain chu ohen bai tare sai VIP gi culture natabida koigi VIP culture di ko Shillong da di leijadri sadabani na ayeng saraga leigadra madu de khangjadi adubu aina appeal tawjage honorable CM da aduli VIP culture di thambinu akogi public domain da su akogi public ki chatpa chathok chachin yahanbiu some example Nagaland house leri koina example lo ri kaino di mogi tawriba mawong ma tawdu tin phajagre ba kaino di moina VIP ki moina chathok chachin da nungai te hargadi VIP gate am khae moina tongana nakanda on the back side of the house da mogi public mangi domain am sen akogi community ga sadana auditorium sadana union gi office sadana ket adagi akogi atopa myam am sari kan sagi facility to phangal le hajariba adum tawna akogi su Manipur house saba matamda azuk wana leiraba matamda amuk sara matungda amuk hena waba burden du DPP no hajai akogi honorable CM da leiriba myam authorities myam da so ai Shillong Manipur Student Union site ki leiriba elders myam ko Shillong Manipur Student Union kaduna tabida atopa leiriba ko elders organization myam nasu honabiduna sigi mafam ase sigi recent development asi yorok pani hajage aduga asagi public domain gi lora matungda asagi koina auditorium na taga dormitory mu sabiba aduga asagi satra myam gi lakpa lakthong adagi lakpa gi leifam nuai taba hinda thongjelakpa adi kanara biengduino Shillong Manipur Student Union ka taba Shillong Manipur Student Union chu kari later chale union tai right chale union tai benefits di kai de lei profits kai de lei adu ba khoi gi as a voluntarily akoi welfare for Manipur community not just for MEETEI but for the whole Phoenix for the whole groups akoina COVID-19 issue matam da akoina chengsa gi na kotana migrant workers Nepali yeli ani Kharsi yeli ani Kuki yeli Tangkhul yeli MEETEI kaktana tabida aduna akoina lawriba responsibility su government khangjabam thoi kaino ding sai Manipur house aba matam da union role mamang da lawgi mayam da su tangka expect daga ka macha ma chu akoina union gi picture sauduna mani but akoina su adum su appeal to jabani adum matungda ngasagi kari koigi hostel asi guest house oigera hostel oigera satra myam lakpa matamda sigi facility je koi jam kana thamje haningi aduga main oina ngasagi anaba lakpa di negrim se dalai koi rim su yengi adubu main oina negrim se lai pa myam asi anaba lakpa ni akoina kamaina laithara thamdino moina phone tawra ani smart tawra leban chabam leite ko te di kanada hairuni government official lai banati kanada hairuna kone khudakta government phone tawruni natraga request tawjiruni nothing happens. So who cares? But we do cares. Shillong Manipur student masi bauta kaya tawra lai tawri tawgini
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯊꯝꯖꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ओके याम फजना थंबीरे अखोय थांगमना थंबीरिबजे हौजिक सागदोरिबा मणिपुरी हाउस से करम लमजी याम पाक चावनो लेबनिना हाइबा लमसी कमायना साबा याबगे हाइबगे वाफमने अदुगा मणिपुर गी पुवारीगा सगुनरगा लेरिबा अखोयगी यामना मरोइबा थौदो अमका अखोय 1949 गी 21 सेप्टेम्बर थोकेबा थौदो अस्सी गी थौदो अस्सी ग मरी लेनबा युमफम मसीमदि लेंगदना थंबियो हाइबगे वाफम अमसु रिक्वेस्ट अमसु तौरी नोयना मतम सांगना वाजरकलबा सिलोंग मणिपुर अखोयगी स्टूडेंट यूनियन की ओइनजो अखोयगी का अमदि मखोयगी दमक ओइजे पीबीयु हाइबगी अपील अमसु तौबिरि पुनम मसिक लोयना अरोइबदा थमजनिबो अफमदि अखोयगी पाबुंग मतम दैत्रे याम तेना लोशन बिरबो ओके ओके प्लीज पाबुंग साउंड चेक तौबि अहि यारबो साउंड से यारबो यारे पाबुंग मखा ताबियो यारे पाबुंग मखा ताबियो मणिपुर भवन हाइबसे कोई इमानी और मणिपुर हाउस मणिपुर भवन से इमाने न कोई लोग इमा सिगा कोई द इल ट्रीटमेंट कोई वो तकी तवने तोबने ने इमा से येंगबद कोई ना हंगोई बम पोए मसे पाली बलेंगाक ना मसे मेंग ताबिउ अदुगा लुन शिलोंग मणिपुरी स्टूडेंट यूनियन दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता मुझसे अलग पद सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन थबक तोबनीना हाउस पुनमक्ता अकोई अपील तौरी मोई तमक्ता रूम अमा sufficient ओइबा रूम खर चावबम रूम अमा पिबिउ like other Nagaland house or Nagaland house तक थम्बी बो कोलिबा तोबमा मसे लोइना कलकत्ता खंगदे शिलोंग खंगदे मुंबई खंगदे दिल्ली खंगदे मोई तमक्ता अमा पिबिउ हाने तरुम दी हाइदना हजिगी सरकार न लान लोगिनम छात्र सिंह से एंटी नेशनल एलिमेंट्स नते मकोई से योर स्टूडेंट अदुना योर स्टूडेंट सिंह सिगा मणिपुर भवन द वेलकम तौद्रबा लेटलर में वेलकम तौद्रबा तारदे अखोई इमा बो अखोने तथि तोइना अखोन उसिलक्तबने हु इज रिस्पांसिबल दैट इज मणिपुर गवर्नमेंट यू आर रिस्पांसिबल अदुना मैम लाइब लेटलर मैम सिगिसु डॉर्मेटरी गुंबा करिगुंबा मफम पुनमक्ता लोइना बट लेंगा की मकोक अमदे मयाम द ए मसिमदर अपील तौजके मखा के डाउन लाइन द resident commissioner DRC and other leriba caretaker leripun mase you have to streamline mokoi se yamna usittaba yamna pomba yamna ko himalay dono wangkhre they need to be trim their power you have given too much power henman gidna mi usittabani aduna let everybody be treated equally I will send them a lenga ki mokokta ai thamjige okay Bobo eko tamo matam lobiyo please take 1 minute okay tamo gi do audible hoide sound it's अखोई की पावन हुजिक थंबी की बा अखोई की मणिपुर की सत मतम द इल ट्रीटमेंट तवी हाइसे फॉर एग्जांपल हुजिक दिल्ली की ओइना लो मतम दन आउट ऑफ 100 स्टाफ ले मतम 75-80% आर नन मणिपुरीस अदुना मोइना अखोई की कनो से टच इमोशनल टच योबंगम दे केरला की नागालैंड की अतोप स्टेट की संग मतम ददी सागी लोन आई अंगांग लाय हाबी सेंस मोइद फावबंग I think it's a very big impact अदुना we should try मणिपुर भवन दा मणिपुर की स्टाफ मसिंग हेंगरहन बस यामना मथौ ताब्रा नै सिम थमजनि मिराज ओके या मरु वाफम ने कोई तमोन थंबिरि बाम जों कोई पाबुंग थंबिरि बजे मरु ओइना रोइ बदा थमजनिंग बदि अखोई की बाबन सिंग असि अखोई की मियाम की दम हाइ मणिपुर पीपल्स की दम याम फ्रेंडली ओइ एनवायरनमेंट में लेहन मथौ ताई एंड अगेन हाइ मफम दुद लेरिबा मरु स्टेक होल्डर सिंग मरु ओइना माहिरोइ सिंग को स्टेक होल्डर सिंग असि की ओइबा अखोई याम द्रबदा काम तो ओइसु पीबी हाइबगी वाफम सिंग थंबिरि अमसुंग अखोई सेंगो सकदिबो मयाम असि द मसिना अखोई मणिपुरी मियाम द कदाइ फो कान फंगदोरिगे अमसुंग मियाम कदाई फो यामना अखोई खुदोंग चाबसिंग फंगदगे हाइबा दुदु बियंग थबियो हाइबनि मरांग सिंग सिंग मणिपुर ओशन की तंजा लौजगे अमसुंग असि मणिपुर दारो सर या विकी बिगा थनजिर गेस्टिंग पबुंग पी सोनामनी सोशल पॉलिटिकल कमेंटेटर लोइना हाइस अथौ मैते इखोई तमो थौबसे दिल्ली द वेस्ट ओवर जर्नलिस्ट अमखकनी अमसुंग दिल्ली द लेबा इखोई मणिपुरी सिंग वेलफेयर की नमक चेंज चोंगदो मिसा अमखकनी एंड आल्सो चेस थंगम मैते प्रेजेंट शिलोंग मणिपुर स्टूडेंट यूनियन बु अमुकन थागा चबोलनि काय कुन
ngasi Manipur da lomin tabi ki Manipur miam masu Mami TV ki bes kono mo kana thaga chakuna igai kono buchere adom ne ingbi Manipur da ki episode ase Mami TV ke bol Mami TV Facebook page Mami TV YouTube channel Mami TV application masu Mami TV website live streaming sandok cheri program se ke pam da masu constructive boy feedback sing Mami TV ke Facebook masu YouTube ki khutang da message samedi comment khan pe ya gani mayam thaga cheri mayam bo kana igai kono buchere so thank you Emma, nangbu mobile dito sana le ano kay dorge. Mi naman na bilay hoy di. Kari paramedical tamba sa lehabra kayo no. Ado nang